Zakurukayo mukahumuro of course ya Apex Television no basa kutufollowinga aha YouTube, Snapchat, Instagram hamwe na Twitter. Otakayo bakusubscribinga aha channel yetu aha YouTube, okalikinga, okasharinga, okahitinga notification button so that you get notified whenever we release something new for you. Anagaruka na Eliba Omunyankore arimunaza kutushoborera twasiga turya process yengano so hati twaza kuza process yo kusika. Sebo mukama wanje nyaba twagaruka mu program twatwaika ahangano so wajihamu mbafu wajiteka kimeza so ntebeza process yo kusika ati process yo kusika okuna nabagambire ngu okunku gitema mu pieces kijana aji amezo chapati nijanji gaziwa nijanji teka frampen njisiko wenyine buto ati chapati na buto nchiye kubanza frampen buto niyeshemere kubanza frampen kwenda ngu chapati koraze gisika no gigaziwa ebono kwera aterere takwatera frampen no gipimo utakurebeka ngo uzayinga na zone kare ninke kintu cyo kubomanyiriro ngenu watwiremo wo mukushuna kwawe no boryaho oza kushango shanga ngenu engaro yamanyirire kukapima cyano kajyo shanga wakapimire kariko konyota kubasa karenza nija ni nyenda Rolex ngane yanje netabwire mama huri ninga mahuri no gatera rubaju na chapati berya rubaju chapati ngo kwijano nda Rolex no shanga chapati yakozigwe batokijano nda Rolex nyonko atamahuri ganje ngatera adinjira mebi nkubanye naho barunyanya barutunguro bakabeji nkuteramu yone ndeta chapati yuri nteka frampen na buto echeza kusya jashankeri yasa ndeta chapati yawe nkuteraho dene nkukubira o packet bubiri bwengano nkizo bakareka tujengu wasika nka packet bubiri bwengano no yiha mama gobagazinga ikanotire muzinga hata packet bubiri buri ka packet imbani nkiya mu chapati 30 nakani kiya mu 30 which means nzari chapati nkaga buri chapati ezo 30 imbani nyamugu mwene streka na nakani nyamugu mwene streka jone mitware 3 nizo sete zinkuba ninyihamo mu gihe bwo busakete bubiri kandi amahuri no gagura rubaju ninga noge amahuri ninga gura rubaju kwenda mbenyi ningura tray kwenda mbenjineho ubujana nda Rolex kitaka mpenda kuzayibanza kwiga amahuri hatso buto yo no ijoje barota kare nindo ngambere amagoba go kwiyamu buto no tandikira hi koko nabagambire nto mu chapati sezo nazikora nkiya mwezo sete kunkuheza inshitama naza kwinuka ntotoringa manya nti naza kwiyaho buto nyeheze ngano deneza makara na nebinde bikoreso nkenyanyo butunguru manya nti kudabiyeho ninza kusigaza hamagoba agesete zikwingana zite nshashuireho no mwanya aho no yepangisiza ninga nahawe ahindi nimpangisa tukuja na wanje nimpangisa nshashuro mwanya nkabasyo noraraho ninga nota nintaha ncera kasheshe no chikorota hano yatabakwiba ibintu nimbanye naho kubibitsa kandi yoshonga bwaci nimpangisa kunkupangisa nibambikire bintu omirimo yo nabo nchi wasimbira mu kusika chapati okusika chapato kabinji nibakore nko murimo burya ogutine kigurimo konka wakore kintotireho mutima no basa kugira kiwiha mukace kahanga kuwiha munikabasa kugashira obugambo bukusembayo arya bagaye mirimo no reba basigaza binje nabaja nyotinkazo mu chapati kuza kumkwato mungano zikanshishe byara iwe no bagambera cyenkabo ata abansigazi ninga shempangara kwa harimo nempangare zikubasa kusika chapati nimbaga tinkabire ninzaho kabagaye bakagaye mirimo nimba habura bejumbiro mu buri murimo gwono gubaza gukora bagukore bagukunzire kandi umurimo gwa chapati ni murungi munonga kwana abantu ya 12 buri izoba nare ngo kwezi nemitwaro mukaga turisti negashati no kuzo mu cyaro kashita amando kashange mbera yakutera sibura bakutureba Apex Television kutureba Apex Television nimba sibura nimbendeza mugumeho je nizo barungi mutagaye mirimo bagambera ho kora location yawe no koranka ninkora Katete muhanda gwaza beach
mu town Mbara junction n'umuhanda gwaza Katete mu Kampala no gwaza beach. Awe bare mnonga kwe kumira Apex Television ninja Eliba Omunyankore wa muhura yanagambira ngo Obutagaya Mirumo embera neza kutero shange wazo mcyaro ntakebire abakuteka makasente naba Sherry Cred wine nunji mnonga nabarokore mu junywa it's okay. Then aba Elgon Films makujangu noenda kushutinga mukoro gwa ogwembaga noenda kushutinga mukoro gwa birthday, wedding, introduction, okubatiza bashange Aharo Complex room number 15 and 16 babase koraho. Sigara Apex Television ninkunda mnonga na sigara Skyna na omtebe kanisa oria Apex Television.